Kugwata ugeni kirinteto chietu cheru thaa ithatu iri tariki 13 mweri jwa enana mwaka jwa 2024 hamwe na nteto iria nkureterete ni Amiru ni boritwe gutigana na ntano chiari ori bamwe bagwati na chiari bao. Bunge ya Amiru gukurukia bajeti Ward Fund ikiona milioni 33 na ofisi ya DG ikiona milioni 29.5. Ukukwara magarune ya njuri onde njuri ya aruyaru imeneretwe ni kwigika ngabana Kawira. Profesa Jacob Kaimenyi kwira Seneti kwambwa karibari gwa Kawira maita za 5 ikuonania Meru ina thina nene. Monanirio yetu mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Rea muthia budget mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie budget ya Meru ya mwaka wa 2024-2025 kigina kia Ward Fund gikurukitwe milioni 33 amwe na milioni 3 cia mbasari. Na rea rwangirwo gima kenda kuandika mandagitari runenkeri milioni 100. Nkuruki ibekirite milioni 90 cia kuandika arimu ba ECD na milioni 10 cha mawathe. Obisi ya munini wa ngabana nenenkeri milioni 29.5 kuma kiondone gya kigina kia ngabana. Muthuru Muriuki ni akurikithia. Mwaka jwa 2024 mwaka jwa 2025 irekethwa igitumika ujunandi ni nyume budget ikwithethwa mire jathatu check account for the requirements of the county government of Meru in the financial year 2024-2025 and provided for matters incidental thereto. Third reading. Amna bubu MC baba bakaria bawite budget iji ithithite korotera mu Meru amanto jira jamwegie ni bekite history no ntubwo ukumbo kilukia budget ira ekwareria maendeleo mashinani ote project no emwe eke this budget etikomyagani na yetite kethwa na gira ngondu inatokubwethia roi inatokubwethia barabara yonde sina marietwa kethwa ne athwana ibarabara ere kwikubwethwa ne karabatire kwikirwa ko budget yetu ni otha ine very special ne budget mwananchi wengwa ameperusi na wererwe akiona na maendeleo ya batu weta kethwa ibarabara turua kethwa imanto andozing kethwa imanto grinding kethwa imanto amarami bibi onda ninto bikethwa biki document tere otwega baba mtu nayo kirambese mbinge lakini antu yebwethirwa andozing compacting na maraming eke yakabwethirwa just grinding na kiri wondi chondo cha Meru bora wondi ya Meru ute wondi yena nthi embeche development that 3 million na recurrent ambassador ya 3 million oyora kwa itikanire kiri agreement ki negotiations ira tware acho although no kuringana na twina flagship project still irachi wondi na yu kwina wondi ugaitha mimbi na milioni 50 kuringana na irachi mimbi china level force kwina wondi ingi mimbi ugaitha na milioni 40 kuringana na project eje iko nontobwa flagship projects irachi iko lakini on minimum ute wondi kinye mwete na milioni 33 plus 3 chambasari ambayo milioni 36 kila wondi tena ya Meru County. Kire budget eji kintu kira bategerete mono ni mantojegie wandikani mono ke masibitari araba gwitarikitani betha bakiandikwa nonto brabe kubatikungana kechukuru cia nasari bagwarimu bandikwe mainjinia jaruji ni amona nto braba bategera mantojegie urimi RMC baba bathurite nyambesa cia kuthithio chunkuni ke mantojegie nyimba na kinya milioni 10 cia nto ba mawathe. Number 2 itombete kwethira turekira milioni 100 cha mandaitari cha kuandika mandaitari nontu chibitari chetu itera mandaitari itothere tukongela mbia cha ndawa ira toreteri ni executive mwaka cha kinya around 360 million itombete kwethira tukerita 90 million cha kuandika arimu ba ICD arimu manathato itothere tukallocate milioni 9 cha kuandika water engineers baro nontu department ro ke close itothere tukekira milioni 7 cha kuandika na kire department ya agriculture. Number 2 kembecha inge ira executive weterekirite kire budget ni cha flagship kire level force
ya Nyambene ni ai 15 million, Miathere ni ai 12 million, Kanyakina ni ai Mbecha level 4 chonde. Ute level 4 kinye modo tekirite Mbecha kenda yomba niko with operations chayo na improve services kenda ntobeto bomba ni kuithira pesa sawa. Itwekirite mbia itekiri budget ine ni governor change disability. Milioni 10 to provide milioni 10 ute Mbecha kinye chiringi imwe executive yekirite cha cancer itwekirite milioni 5 cha cancer screening nonto bageze cha cancer ira chire India mana bubu odethiringi nyama baitite obisi ngabana idebetha bakirotera ati milioni 29 katante ithano chithegite obisi ne munini wa ngabana office ya ngavana aitetie milioni 160 aitetie around milioni 160 icho endagire office of the governor na batu turi MCAs kwa ile mantu yawe utembecha turaita office newe kinya chiringi imwe twamwona kerembecha chiawe orarenda chithira ikari ibutu chitengete orenda chithira ikari lakini to recommend ko create vote ya deputy governor no tunya deputy governor na bateri kuthakirira Meru ito create vote ya 29 million vote ya 29 million ya deputy governor na within 160 million yunga bana enda ndani ofisi yawe lakini utembecha twari tandene ya ofisi yawe Mwankira unandi bagwite kira kitigere ningavana Meru gwikira kirore budget iji nikena mirandi iji yambire gwitira ngugi karamono nasa in bileu ikenda batito na kuona Mbecha kenda mirandi atukirite ira gwito program based budget ira mirandi itu na litore yayo nkenda amba kwamberia gwetikana nde utukinyite utikate nakyo bile nakyo na pon mwe kusaina fisaze nabo kila kitu nakyo nasa in bill na ambire gwitangwe othaitha na bateri kuge maybe ntuko akamithoma akamielewa so mbae kwekinya maybe ntuko ya Alhamisi kana Chuma itokweregira Meru county yethira ina budget ngavana sainete kera tomba ni weta nambere nage akwithira ate kwenda kusaina then atwira kithira ni ndaitara ate kwenda bandikwa ni ari mbaisi ndia kwenda achiari bendelea kuandika achiari kana kithira ni antu ate kwenda baskrinwa cancer kana kithira ni level 4 usio ate kwenda chithira china Mbecha kana kithira ndawa ate kwenda chiongelo chibitari kana kithira ni barabara ira twekirite na untorene maybe ate kwenda ibwitho kana ni antu ba disability ate kwenda bona Mbecha nontu no twiketie Mbecha chionde ute muntu nyomwe aiketie Mbecha kwawe kana obichine we Mbecha uchionde Muthuri Murioki World TV mutirijo kangangi Nyuma ya gikundi kia njuri kiria gitongeretwe ni Adriano Waruyaru kumira na kwira maseneta abachokie ngabana Kawira Mwangaza bakagwatithania Meru na kuga njuri ya Kathera ni ya Urongo na nde akuruba njuri kuma Igembe South na Igembe North ibaithukirite njuri ya Waruyaru na kuga akuruba une iubiao bakurimeria na bate umene akuruba ba ibaigikite mutongeria wa njuri Linus Kathera bakiuga njuri yawe nio eriwerune na reba ugite njuri iterutererwa siasa na kwa ubau ni njuri empara Dennis Mugendi na Chikinya baumirite garuni ya Ngongo Itumbi bariki amakia akuruba njuri ncheke ya gishiko kya ubunge kia Igembe South Meneri akuruba mwe bare basi athurite na utongeri mumukarigiti Linus Kathera untu bari akuruba njuri ncheke bakuwa kumantangi namba 4 njuri ncheke ni moya kauro besao na utiwe ombi kumeathurana njuri ye Igembe South iturite aruari nontu bokanusa antu baba uchiita njuri batongoretwe ni Twanjaro na Kinyua na Miriti Twethabu tukiwa antu bau ni antu babengirwo ni njuri na nibo betite kubwithia njuri yo irete airite batwi twina tongoria betu Nseka ya Meru ni watanirite iri amwe pio itongeretwe ni chamani wetu Linus Kathera na tongeria bara twarikirire jara kucheria ya njuri irua nyuma ya miaka 10 irio basemane ngiraundi ni ringi utarana
na ntona kithurano kia haraka kisema ne kithurana inya kia skuru kwenda kwira Adriano Rojaro na timu eke iba sokera antru timia sokere utimu setho ya Njuri ya kwenda kwarania Meru no ntubo tongerwa na murengo fulani plus Adriano itokomea interest ya ndakeke akaritie county na itiomba utumathangalanya Meru county na akaria ndakeke nyatutu ndakasia tutumbokaria kumwira ke ndakeke ankwenda mwira ndakasi yake ni ingwene county ni governor mwire na menyere ndakeke urabati kumenyera yo aga mutie na areka umitonya Njuri ndo ya Njuri kende mukario karia ndakeke kunda keke thani yandiki kibwake inkuibwa inya na wete ate ntobara baba ure ntukora bare county baba ruma inkwenda mwira Njuri eterumana o uotheri etemya kuruma moti itomba kuruma na veto no ntu ibatere kutonya kiribondo ene itare cio na cio nteto ciege koti kunenganira gamba ria ngavana Kawira kiri Njuri Ncheke akuruba baliwa gutiumbika ni kwithira Njuri igamba rire tikirio ni athitanga na bebongwa ithwe ni ngavana Kawira kana ma MCA Kawira ke ya kuthitanga kiri Njuri Ncheke ya Meru akawana kunywa ni MCA tuibandikira baroa na Kawira twamwandikira twasemana nabo tukathitanga tukaria nabo butu kireamba kure na mutoro lalamikite kankwenda kuwa Njuri ni watanirite na Njuri hivi karibuni chairman wa national Mr. Kathara na rewo diaspora atongerete county ya Isiolo Tharaka Nithi na Meru na diaspora ne itakorari musemanio nwetwisia chairman wetu wa Njuri ite ndaila rutero no rumwe terwe weterwa siasa kana rutero ruikururu ku support ngavana Kawira ni rwaria rwigiki kinyani akuruba mwirigo jwa Ntonyiri Njuri kuma kaumo kayo Njuri jelle Njuri nemwe na Njuri ne ngwataniro na Njuri baadwe kuma to ajalo Njuri ne Njuri tobuli tamadha to te avogana na Njuri etueka kuma kaumo ka Njuri pogo bagua Njuri ne kwavogana ni mwamba uto Njuri nori aje ajage Njuri agua Njuri ne kwavogana dibiti santo barabare Meru barabare bangete Njuri etavanga ndwe korona muntu nete banga korwa muntu utura we etie ginya Njuri ra ya etakuwa ne kuthambia nchiru Njuri etari tandewe wita kuthambia nyumba yonto eye yo ni mwisi ora witherwe etie wita karita ndeweke kathambwa na nturumeke na nyumbeke na ndeweke te Njuri emuritaira ende andu bara baitana ndewa cio bakwanika baite kuthambia meje nyumba ya nchiru bare amba nuntu batonanirie mwamba orori na meja ya baitete kuthambia kana mwene ndewera bakuritie nyogolia mituro ira bawete ya kuizia itare mituro Njuri nyanto bothwani nuntu bwa mbia na ba kuizia county nuntu bwa manto ya ntoberi oke muntu konyo ina thukene muntu okethagene yonto bau baba kwa mbia cia kuria muntu amathirwa ataguoini ngania nwe mweya Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Onde senete kweregerwa kwariria igamba ria kwingatwa kwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ntuko ya rojo ta inyanya na nusu na nde kuru kuma Isli Nairobi na bange kuma Igembe ibonekete kwigika ngavana wa Meru Kawira bakiuga ngugi ciawe ni kuonekana kwa useneti ne bati kumwambura karibari na kumuchokia Meru engavana ekuru baba baugite Kawira ero wanawe ni ontuni mwekuru na buba Igembe bakiuga igamba reu irigitwe na njira ya uma na Weru. Boniface Mwongera na Rugonoro. Mathaja makaina joja tigere mbere bunge sinite turigita mwerekera jora musoro jo kubire gavana Khaira Mwangaza gitiri jo kedro jo ithikirwa ugoko Nairobi naku ekoro hamonare pakuma county ne Meru bara bakudura bagicieta masras ba Nairobi ibashumire tina gutumurira senators bonde ntumwa yone wekali ojo senators na waomba senators Sifuna na kuomba Sifuna wacheni mama abaki pale pale amalize miaka 5 Kebo bari nyirige ntokebo kwa gavana Khaira Mwangaza gakwethura akionero ntumwe ekoro na mpongerie jo kinya maitija kwethura kirekerwa yatebatere kwethura kinyangeria kanya kabunge senate wanafanya hiyo senate watoto kila wakati ni Meru hakuna watu wengine wanakuanga na impeachment ni Meru
Kwani kaunti zingine asinanga makosa, Meru tu ndio iko na wanaume. Nionto kinyamona sisa na muteteri okioto kia muinge uruga rukite kagitendekana kwa miruteteri gavana Kaira Mwangaza bwana Mike Makarena ongerete kadhari nyume kwethanira abo bakiaraia. Msitoe mama kwa sababu ya culture ya Wameru. Msitoe mama kwa sababu mpendi. Wacha mama akae pale kwa sababu katiba inamkubali. Teto ici kuruba kuma kaunti Nairobi nacio ijokete cia thumbiro rito ne kuruba kuma rotero Gembe Central bagi kundikire kijekereja mukorone baraba kule bunge senate yethiro gitigira ikuwithi muswanda Jojo. Sisi wananchi hatuoni makosa ya gavana wetu, tunaona gavana anafanyia mwananchi wa kawaida kazi, anaingia masinani, anaangalia wamama, anaangalia vijana, anaangalia watu wote katika masinani. Kwa hivyo ninaomba seneti wetu, gavana wetu akikuja huko mjaribu turundisia yeye, kwa sababu mama anasumbuliwa bure. Tunajua mama anasumbuliwa bure, mama ana makosa yeye. Na jabo na ubotengani barongera bakoronto bena wetu gavana Kaira Mwangaza otino etete ahashokera MC batigire bakutira baishineka kenda Meru Pedro Bagitrongoge sieto ni moresi ito mwerete nte tucionthi kwarua ketho aria mwacio no ntunyo ito mondete tutimuthoira mbati turienda umwira aitekie mama basikizane etho enieti no ntu mwana akiakorea kwini sekeri nante wetikia kwe musiari wende ombo mwitikiria tia kwe makosa yo mami wetu enayo kaumite kwithira kiberu ritho no ntu na ingite miarie minge yokora burere therwere ombere tolelie yonto kiraito utiotethi bwake tone inyabore kukabare ya mbesa sietu toleli ke munya no bwa etha cia wou kwa uthai kinyamarinya yarombite kwithirwa akinjirwa ni kwithirwa mami bakuona no umbite kwithirwa akimenya asiri irayomba kwithirwa eko ingonto burabomba kuiria mwana omero atethuke. Report Rantoshero TV kumaja kingine nekineki mushuyo Nairobi mbita Boniface Mongera. Akariba kangete Gembe Central niberete nyomba ya seneti gachokeria Meru Kawira ni untu atuikite mpanga kaunti neji bakiaria akariba baba ugite Meru yete mpanga ratano wa Kerungu rwa Kawira na arena boba mba ugite Meru nebunjwe tuchoke ndebene kenda Meru bombe kuona otongeria buka baita mundune. Marion Karugi na Rugonoru. Ndira mbunge ya seneti irigeiri kwariria rwari rukinyetwe ku ni MCS ba County Assembly ya Meru euria kwengatwa itene kwa gavana Kaira Mwangaza riu akariba kuma kangeta gicione kia ubunge kia Gembe Central ni bakuromba seneti buru bakamono kia ringi nontu bariwa natwikite mpanga kiri akariba Meru na bariwa akithira ate anwa kwa bomno thirikari yonthe kabunjwa ithurano bikabwithika biyaro riu seneti ninge mama nontu nitwaite maendeleo ndene kaunti ya Meru nontu mama na ite mubaguzi aeta ya tunara turona ntima westi akaenjanjire ekiro mwara mune aturo rui na weto ya turira tiri tu na kabrusi eto cia kangeta ato arombe cia repaired kuma miaka leke uti maendeleo tuona amona na county yoke yonde Meru bado da ituromia turomi kabrusi maendeleo na yakiraitu yara tubwithiri kabrusi ra atwekirire ende turiromba tunaomba senate mama ende na kama mama ataenda Meru konte yote ibunjwe kwa mama na nena kinya MCA bonde bane nonto bonde ivaire anto bamma batora kuimpisi yake atika to abadura manto ya kuimpisi to abadura kenda batoritira ngwe no ibonere ngwe igori aba ipise to kila gavana ende mama ende baende bobo county ya Meru yonde bati kuvunjwa mbunge Meru tukathura wo ndenda kwira seneti manto ya Meru ya kumenyeria mno kukiombeka mama seneti neto tumira mama nyumbani na mbatu kinyama MCA tiba cho MCA bakiwa mama ende ote MCA toibwa kitikotatagua ndenda kuinga mama no ndo murandi kwa yo ndombete wakangeta yo kaura no katiba cho mama ende mama no wa kinywa na makosa ante ne ulengwa kalita wengwa twa yakangeta tengo ya mama tuona kaunti yetu Meru torite ndina kabisa no ndo mama twatana na MCA ko katukua in case unto case ne seneti ba murugire burukane yere Kawira atire Kawira ana Meru no ana Meru watane na MCA bonde na boyelo watane na bonka ne bure Meru lakini Kawira umare ko yote munene watanira no na ka yero boba ora ba ora mama na ane na ntote maendeleo yake tukuona
are roe damarero tora nyua na tore nimbi bia biongwa bia tubitherete tore Meru County kumara unguma MCA zibo babati komenya ngoira wandrie komba gori tati mama otera me obwethe ngocia gavana na cia MCA neto diwa seneti neto aneri mama atiatiko bamwe ni bonanite kuthetera gavana Kawira na kuwa naye wekanya kuritira Meru ngui mama te ana twamuthurira kura twe mwenda na tutaturiki metho akwira ma MCA bate kwenda kutania ngwenu eri ni wamba bakwenda kabu kuthura mama kwanza imbiso niara kinyaba kuromba kurontangu banjuri ncheke ya Kaurobe sau usokanira ya tene nonto nitwirete ini muongo bakiboria bakienda kwathurano nonto bwa siasa torua kwina baraba yumene na baraba te yumene lakini tukuromba manto ya thirikari iya rito ingwe thirikari nabo akuru batu heshimiete nao barite ngwirerio akuru betu banjuri itubendete sana na ne baba betu kana ne oketete Ekemeru tweta na ne uma njuri nya yongwa iturere imwe lakini tha njuri cia itiyile ontobotone kana ndene county yetu Meru kana ndene ngavana bonde benjeri kuongoza ko wende nkoromba kina chairman Kathera na babonde baweta bamurangeri nintemenyu sana lakini andu bati kubatanira njuri yetera na njuri yekesimore turete simieto ke reportera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa tana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja na nteto nkuruki Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception.
to family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off, Zari, continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Chokera uria wari minister wa ukabere wa kithomo Professor Jacob Kaimenyi augite gwikwa gwa kawira maita jathatu nyombene ya seneti kuonania Meru kwina thina na tika kumeno akiaria na njira ya mwanya na Wero TV. Kaimenyi augite Meru itina thiri na nandi ni akwenda igamba riu ria kawira na MCS gutegerwa na njira ire bati na ria irite nyomba ya seneti bakenda kuangaratanwa ibathikire igamba ria Meru na mutaratara. Anthony Kathenya na Nteto Eje. Ulia wale waziri wa kithomo na nyuma ni gutuika ambassador wa Kenya nde ya Belgium Professor Jacob Kaimenyi luwa lugetagalile MCs ba Meru gukinya governor wa county no Kawira Mwangaza mbele ya bunge ya senate kwa kathatu liu nikionanirie kinene ati kwina thina nene kiri witina mbele bwa county no. Kaimenyi akiuga thina eno ni wagiba urumwe na ngwataniro gatigati gatongoria ba county no. Atwe kuikia Kawira impeachment ya jathatu kwina thina nkona ya kwina thina muno. Wa mbere othikira tutina ngwataniro turi a Meru, ngwataniro tio na tutina thiri no tindi guru kana county either na maendeleo gutina ngwataniro kana thiri. Professor Jacob Kaimenyi akiuga kethira kwibuka thithika Governor Mwangaza gucokwo obisini no mpasi atigire kwiringa kithuri na gwikarani na koraithire mathina maria magutuma muswado jo kumwebio obisini uletoka gita kwa kagita. Professor Kaimenyi akiungagira kuga no mpasi kwithira kwina ngwataniro gatigati gatongoria ba county no. Baadhi yetu wili kuhakikisha ukiombikika kwina thiri kwithwa kwi ngwataniro na nte kumenyina thina kwija no ntuthikira abunge betu batinganiri na jumbe na MCS batinganiri kwira wokeja kuona togi pengine kwina mwangi kukombikika tukagwatanira kwa bua mono na kugwatanira gutumba kwija muthikiria kana Kathenya gutira muntu winyitie muntu kuomba ku humble himself or herself gintu raisi ankaromba marochia ankaromba ngabana wetu ainyia Murungu wa mutharima omba guchindana gitariri ya thatu achoka nyumba kana eja gwetu dene county arikane udauga nikenda Meru yetu igatendera jagachungai ki maendeleo. Kaimenyi akiugaga kwina mathina kathomba mala magutuma MCs balaga kunganirwa ili amwe na unenkaniri bwa kigina kia maendeleo. Now ukeja kwirwa nwe number 1 kiuriti bwangu gikire kurubange bonde babenga banasi kiuria kirage kikinira muno ri ina thineri ina nyongwiru mite tonto kia namba no mangodo we na maendeleo ya ruji ya barabara na mantu yangi ya jau kikyo gutuma antu beto bedro batigwiri twe yutongeria bwa Kawira wangabana. Amwe nogu Professor Kaimenyi ni ulitima seneta baba kuthikire gambalile kwebo kwa Governor Mwangaza na ume na batiketi kile kuungumwa kwendela bandi no iku. Kwa wapiri kwa ni ati nontu kudo kwena voice of reason ndene ya Senate. Badhiro kwa gerite ukeja kuda kwina uma kuringana katiba uka marochi ageta utuka ukagwa muthuku indi ukeja kwithirwa bakaringirwo athimo twira ibaringirwo athimo kuma ntime kumana bakanengirwo mbecha kwithwe the IS benda no bakuthikira yawija kadho ima kosa ya manene mono na batithirwo bakuthoma kiri Gen Z.
Profesa Kaimenyi okagita kana menete mugaukano ulothite na mbere kuonekana gatigati ga kuruba Njuri Ncheke na kugoletetwe ni anasiasa. Amwe no Kaimenyi ni alutia kuruba baba Njuri Ncheke gutigira mugaukano jo no gukinya muthia. Kwa ngure tukuwa Njuri kwathurana maita jairi kwina thina na inkuthwania ukarikite ni achiasa batumirite baba batumirite nante kwira iba uno ntitekambije na wiwi ntu kithuku muno tondu titiwi kwirwa turantu bakivu urero Njuri urero ri muntu wa kawaida utibwire ku support muntu nontu nakugurire chukari. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Nyuma ya Weru TV kumurika igoro anabare bakigwato na aciari bao kumanya na boko kutanwa na ndi mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia na ugete ni untu bwaku na nkoro kuona bubu bugikarika mwena makarika jana bare kugwate ukurioja kiongereka nawe mutongeria wa gikundi gitiga kithirikari kia Seaford Kenya ni amenereti ya nene ntano chia ariria chiambirite guchokera maturene. Antu yanda ende kugwata ki WhatsApp na ingucokeria antu ba media bonde nkatho nontu bangwenje abakurita ndi kuona kire media iro ndaba requestire ba list ya na bonde barabatani so by evening da ndi kunenkerwa list da yuki assistant chief na village managers twarara kubasaka twatwiki wata bonde na thaitu ino over 10 para thai ba confirmed niba ibatani kwete ari 10 alafu baba ngitwe kuya twathirwa gwatuika be kwa assistant chief machigo wogoti rira twetire twa bagwa tano mwe mware oke nembere kuya na vikibiki twiteti abo kambe na mboto ba miatwe na uyunge agwitwa assistant chief unge mutweri amboto cuna na tona tebo gaturo na munene twamulilisie tanabo na rira ambere kuya nabo ringi aretete kire atukari twekuya nabo begubwithiru kaguci gwatuika bara bongo tucuna ibatani na mwari oke ni gwararigwa ku wobaika bara batani kwa gwa kaita mumenyeri gwabo kwa wingo situmugitendo kiwo kya kwithira turi ofisa baba kwa wangu thirikari bagacua gutumika kwitha bara batani kenda gutuika bara thirikari ikorwo nabu tebubo gwita na mbere bongo no bocoke nyuma tetuicie thira ithoki muno na ntekona tugita na mbere igitwe bo thoku sana kuigwa itware 10 te omwene 10 batani na ibiachara na banka bagwatithia no mwanka ntige eko mwekoro mutano tuimbije mutani umwe na bangina bambere ibo bareikeria na kaibao nonto inyaba bakansa kiuria keu menya no we na tabia eu batie ko influence bange ntorene utewega bureo tware itu ndina aranka bweka wona uno itete utano giake uni nje kwa injirene kana wona inya wete kwa DC ka wete wa polisi uge no kwenda uta we wo kwenda utanithia ketha imami oku kada ijojoku kanu na twakwejera na ukarebwega nyankuru kioro kuthugani no keja kwa ukarabwega we ngutu ugutu 10 degree ntu kwi degree ni ene tomi na ukarawe mwari umwega wetere gitara kuria kugurwa ukayo twana twako na ikete nkiwa murimo nuntu ni twari twakwa twari twetu kwinyangu otheri ndende nya muntu mwe kurojo ukainya bajojo bau bagwikiana bau betotanwa bambere fainda imbi nuntu ntekomenya fainda imbi ute fainda reo iko bathukangia ke yeketha torogi kagita kamero yetu ete karibu wega tendo acia siasa temanto ya socio ketha ithina tuma tuthithio itu Kenya ntuko imwe ya maromba turombeke na mwathani atwethereria nthi yetu Emiru Stiko gike nene kwetha tuije Gembe South ni mwe ira itetana ana na uketha bagikira Gembe South itoni anka ugantu betu rutano mwana mwari rutene tumbi gitene riri wa muciari ugwete rutano wa muturo ugwete rutano mwana mwari rutene tumi rutano rwa runene rwa mwana mwari gitene riri ikithomo wa muciari ukethirwo twemba kuthomithia mwana oku dekana noe mucwe sponsor athomithwa kinye byake akinya joto uteno muciari mwana ta certificate ya rutano uteno twetwera certificate ya rutano tutwire ere thwa kinto murume ere thwa imuka uteno yetwe certificate ya rutano so ukethirwo ugo muciari
kila kintu kia kinene okuona kewa kia kinene wa mwana irutano tafadhali okudhuru mwana oku okumutesa okumutuma agakiene kinduki yao nduki chena ndito utanana pati inkai mono je undande ya inanto bana batani nyo ibe batigera batuta baetanana bao ndego yonde ne rutano na rero kutana mwana ojo rojo marata na wa gikona na gutitana wale akakwithirwa au kwambe kwa mwana ogonengerwe igwo tumire ngojo tigwo kumutaniria dai so nande mo aciari babu wete rutano anko muwata puromba gwate ni kithomo kya mwana omwari cio ni kuthomithia na bare rutano rutena manda gitenereri akariba ntura ya ntumumara ni bakuga betura no gwa kumania na wongere kubwa wagagia nturene wa kariba baba ugete onyuiba bangi na mbogita inge botwekete ntabariko kiribo na nande wamba bongereka bakiuria nande arungamiri ba ukaria kubaririkana na guchokaniria ntureu Martin Mugambi ni agutwira nkuruki wagiabo kariambare chiantomo wandiaganga akere gichigo mbunge kya mara kuritwika bogotabarekia machabwiria aba kiugaga nyomba ciao gaikubethua na nkinya wikirwa mwanki nenyangia mieri gucoka unyuma nyomba ni ejire ya edwe ya mugekuru umwe ogwetwa libinwa mulungi ni twekarire ndi twe community tweciria ria kamami kiongo kairi na gwakira owa nyomba ingi ya Nkomumbigi ya dia edua bati mzuri ata mami ni augire mbuna nyomba tworia kwetwika ni ngwetaga baba ya ntondo wa mizi 10 ni kiwige tumanio nyomba ja kwa yedua ere tumaita maeleleu na twana twe nyomba na ndiku bati mbeganga ya ingaje majiae twegwa mwanki ndeja twori mwanki kuringana na tori bantura ino nyomba cia machabwiria mathatu ni irikitio na guchinwa kiugo ati kabakumbura anto barabaruthama wenyangia nturani eno TV ya mbele ya mtira mugwanja na 45 TV ya jiere ya mtirwe danyanya na nusu arabu nione ndipotete maita maratu mtu anjiteria ndari ripoti ya kaere nyombe ya mtu mwanki ndari ripoti ya karatu ndari ripoti kote atwe gwe ukegwa ndetwe masaidi nkalutokora nyanja utuko Mumbigi akuga mbuntu kiambere ne niyo etire na kembe togu niyo ndemuka wantigwa nte na mukoro na nindakiraga kuma ndaugeria ndi nyomba ndamwa Mumbigi tokwegwa nangukira kuma ndeta mamu akwa finde sikanywa twadi kwa Mumbigi komweteka niyo twejire twerira mwanki no gwakana bobo takogana bariuga wamba bwamburi ngukumboko na nkinyanya muchinge cha mujiebo kunene ambarino kagita kaingia tori banture no bakiraraga batari toro kuthikiria bura amba bagutamba na ngito niyo ndandire iganda nteromaga kagandogu otukongi okera kiganda nekedire lokere ninkediko mama ngokonedire furo anjage nkiwa mpoko ule mama tajigana oka mama gana mata wa mama na mada okamenya ndio kirambe kaikale mbukenendo de nonto bwa mauntu kunenea otiga gantu umojie kanwa lokera nongotiga mtu kanwa andike mtu akolera ideria madama irosoke ngoko ya dire ya jiala mpoko ya dio ntuko emwe ndatigirwe nte ngoko muthia bariuga onywi babangi mbare chiantomo gona buboko nene abara bakonywa ntugoni no batakwibitha bakimekujagia na njira gwa bora bathiete bangi anyirwe ona nsengano nyinge tigo ko nsengano jangwa ko tema magane nsengano muntu adia kunda nsobiga ga sengana ko go sengana atemenya mujuwe na twana ekenyunya gwotuko ona nyunya gwa murenya ararani ona wetu kitogu no ko kwigwa bakenywa na batemakaga na tongoria beto batetinda nagira nayo ndakajia twana itegoranaga itindaga je kaita na barabarani imamete na ogu na gutewera barutaga Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kya Mara bitagwa Martin Mugambi Mutongeria wa Azimio Raila Odinga ugite kagita karia kwari na maandamano ja manene ja Gen Z ibaririe na Uhuru Kenyatta na amwira bari na Rais William Ruto kenda gochwira mathina ja Gen Z ntaira Raila akiaria ugite maandamano ja Gen Z ijatethetie anene Sasa ile
nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi, tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hawa wanaandika sijui nini Raila na Ruto handshake, hakuna handshake. Hakuna handshake. Kile tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ndio naona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha. Wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi. Wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha, wana majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi. Sasa hapa askari waache mambo ya kutumia risasi. Msuri ni kwamba watu waketi chini waongee. Akasikia, mimi hii cabinet nitatoa. Nitawapeleka nyumbani. Nikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote. Usafishi, sababu mimi nilikuwa naongea juu ya mambo ya national dialogue or national convention. County Commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga na munini wa ngavana Nyaga Muisiraeli baugite bakagita uria kombekeka kurwana mbugita county-ini eu bakiare baugite Nchobi ni angarateni matura na kumithiria ikio giachokaniria mugongo. Inthungurumo ya rutingo iba thirikari nene na barankuru kibarutagira ngui kaunti ya Tharaka Nithi mwena rutingo iba kaunti no ngurumo ire kuruthiritwo muthenya guhe mthithokoni akathwana itongorere county commissioner wa kaunti ya Tharaka Nithi bwana David Gitonga arahakiri nthungurumo ino bakoranagirie na nkuruki gucio ntaira ya kuthiria Nchobi ndege iwatho kaunti-ini ya Tharaka Nithi. So far so good. Since the beginning of the campaign we've been able to destroy over 83,000 liters of illicit brews. We've been able to conduct 450 raids. We've been able to arrest 400 people, and we're still continuing with the campaign. We've adopted the strategy of motor agency, and we're working closely with the county government. As you are aware, they have already developed a county RICA Act, which we are able to employ effectively in the fight against illicit brews. One of the key strategies has been ensuring that before any liquor outlets are allowed to operate in Bwana Gitonga gitumira kanya kakurutekano kia rinene mono kiri atongoria barabara mustari wa mbere kuwata mbaru urugi bobo Nchobi ndege igwatho. Sasa juzi nimeona waziri ametangaza wanapewa kitu. Sasa mtu kama huyo tukifuta itakuwa ni mbaya. Na tuendelee tukimalizana na yeye tukuje kwako. Juu sasa mimi na kina Ngeno hapa hatutaki kufikiwa. Si mlijua venye kulifanyika nini? Kirinyaga? OCS. Sio maneno ilifanyika area OCS. Sasa county police commander, sub county police commander, DCC, county commissioner na APS commander walifanya nini? Keti. Tafadhali nitueleanwe. Na wajua wakati mwingine najua ile ofisi watu husema atipaka ukula kwa ofisi ya hata kama ni ya kanisa inakula kwa kanisa. Tafadhali hata kama unakula kwa hiyo kanisa tunakumulika na tunakuangalia. Juzi umeona watu walikuwa wanatembelewa, hata wewe utatembelewa.
Deputy Governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Bwana Nyamu Israeli na orankurukia kurikiri nthunguru mweno akiuria barana baba Petro Baro cha kwendia nchobi mbitigiria gutigiri bakuthingatira magwatho na nkuruki kagita karaba nengeretwe kwatanira tugathu ya seamless government negatu tutabira tumuguteria antu betu na wonki ukitumaga message kiendia bairabu uraka gwatho rwete bana amatagirite thirikari etayari kumutunya license uria agora gakiriria na nchobi thirikari etayari kumutunya license na bwakaire bamenye umndembara ikwamberia ya kugwata ndo bakuna waro kogua gwatho imuro bimurenya umenye ukamina na nkangi koguna ndo batikagwe keneka tukulwa nabo nondo ni kwana ringi mwene kwana to bagi posti bakagwa niyo nondo ne mugizo na nchobi ingwa ndo nchobi ingwe watu kana mbwando kana unywa nchobi rambega kutewa kulela na nchobi mbega lakini nchobi andege ni waro kainama tutetekeria no mwanganto batukesuba batuke productive ile society nkiripotera Uru TV kuma mushiri munene wa kaunti ya Tharaka Nithi thokoni ya Kathwana Bitua Paul Ogwakabithe ene plots thokone ya Ndumuru ward ya Ntwamboi ni bonanitie kuthurana ugwa nyuma ya baria bakubathondekera barabara ya kuma Isiolo gwita Modogashe kuongera barabara yu bagi tauraga plot chiao batirombete rutha bakiuga nandi bobo ni kubaga na gute kuriwa gukwaririrwa. Nicola Chabari ni agutariria. Ndumuru market na plot sieto iploti irakuringana na enechio barane akariba kuma agwandi ya Ntwamboi Gembe North bakuga itakaithiete na mbena kwangaratanwa na gutumika abuthu kwigita ari barabara eno ya kuma Isiolo kuthi Modogashe thiete na mbena kuthondekwa nontu kuringana na bura ciathimitwe barabara yathimitwe yeya mita 40 no ende kuringana na Kena ni ajire yongera amita achingi 20 onto bura mwanka athaino akariba bana ene ploti bakuona takaba kunyanyaswa anekena na batikuri. Watakena amekuja wameweka mabusti yao kwa barabara. Kuweka busti wakati mwingine anatuambia hii barabara haguzi nyinyi. Na tunaona iko vitu wameweka hapo kwa barabara. Tumelalamika, tumeongea hakuna siku tujaongea hiyo maneno yetu. Sasa juzi tena wamekuja wameanza kubima. Tulifanya ile inaitwa gathering. Tukapima plot na barabara ikatolewa ya feet 120 feet. Baadaye wakaja kuweka zile nguzo waliweka wakasema wanaongeza barabara. Na tayari tushapimiwa. Wakaongeza pande, wakaongeza 30 feet na pande nyingine 30 feet. Sasa hilo umekata shamba yangu siwezi kaa hivyo niseme ati ni sawa tu bila umekata, hapana. Kwanza walifanya makosa wakaja wakaingia kukata bila kutuarifu. Hiyo ni kosa namba 1. Sire na nyumba utebitekwo kou nibeyite kinya bakenja mwanka kwita unine bakenja na twiranite ai bakaruta mbiko ni ucio bakeya bakenja ukwa inya bakenja kwa inya na mitiu bakathukangia buru indi bokira bakorerera thirikari mono gukurukira arwangi erwa amenda kana National Land Commission wamwe na Kena na kinya contractor wa barabara ino ni atibe bumeria burempwe babaire bo bakabare area mbecha ciao itari uronde bathithia micemanio kabatuturo tugiurungia batuturoma ketha iba uturia kabatuturia kundu kugu ngiba thithite maratazi kuringana utu kwa tabari na bonde betikarinite no tiba ina thina ati bakariwa barabara ya thimi kilomita 40 mita 40 yenge lo 20 ya 60 twero tukari wa 60 ye 20 na tutariwa na barabara uitu kuona ne tete na mbere kubwethwa na batu tutari wa into bietu endekiriro yetu ntukwena arwe ni tore wa nonto batu tore a Kenya ura barabange bakuri wa yonto Kampela na barabange ibakuri wa into bio bira bithuka ngitu ni barabara. Lazima tunataka hata mabuloti kama hakuna kitu Kena alibe hiyo mabuloti wenyewe. Hatutaki mambo ingine, hatuwezi furugana na serikali, lakini asiyekubali utufuruge sisi. Akatha kaunda ku kawita tekoti wotheri kwa uno mwanko uwete bunge ukompensate kenda umenya na waita kuita bunge ndire waita kuita bunge waita kuria uma kuma Ndumuru Gembe North Peton Class Chabare. Hau ni otwakinyira muthejo anteto chetu cheru thithatu tuchemani rojoro kirinde ni amubango jwa kugu kiambita Maureen Kinya mona ni reto mathithio ni Maureen Kirimi. Good night.
Gigi ni Wero TV.